le chỉ vậy u le chỉ đó chính cái cái tang sao được anh bóc mà chỉ thấy là vào tụi nó hiến hay tạo ra sao có mùi tỏi bịa tiếng điện như liệp liền ăn cả ôm má làm thật chia traffic jam đó sao lúc tụi này hết ta xin camping center bùr về là trong khan in công tế bốc xí nal bốc xí đã có khát đón chụp còn tăng về anh cái này chui là cả thui rồi tụi con mà mấy năm rồi chùa thì mới tránh traffic jam hay tụm đâm bốc còn chân thế cái mỏ gì nghe muộn này. Bây giờ tay lâu thử nói tay lâu chạy nói tay nha. Thế thì nói rồi dám lâu đúng không? Dám lâu tao rồi. Tối. Về tập sao đấy? Tập cái tôi làm bọc cái gì làm nên tiếng lầu cho thôi. Đấy. Hai biển lâu. Với chú right về xem mình đã cắt tiệt. Suộc về đó này tụi nó hiện tại sổm bật nhị lệ biết sổm lì rồi vùng tao mấy. Cái phone cái lối recharge lâu chỉ đây cái hồ cái vẫn rechargeเลยinternet cái này box lâu recharge cho anh mà ni right tour cái này phim của ngay cái tia cho vangin tu mà call thấy là incoming chưa cái đông thấy box phim của tu lại nhưng mà phải là cái cái vẫn recharge cái vẫn late tiếng về cái này lại talu tu cái đó sớm bắt khát về là trong chuộc cái lateเลยsớmปันนี้sớm bắt khátเลยจนvề làเขาชงก็ชัวสันทีเวลเจ้านี่กระดิ่งจะเตียงก็จุกันในตัวนั้นเห็นสมบัตินี่แล้วจันเวริตัวจุงไอตัวแล้วหุ่นกับไปทำต่อเสียจุดทราฟิกจามาตันช่วงเนี่ยท่านี้เวลนัวจนเราเล่เวทีตัดสามไหมไรเราเรียฟังเข้ามาไรนุ่งแบบข้าจูนนี่สมบูรณ์เวลนี่คืออะไรเวียวตัวเด็ดตักกระเจียงทีตัวเราทัดทีแล้วมันนี่บีนี่ว่าเสร็จจะไรข้านี้ทัดทีลำจูนนี่สมบูรณ์เวลนี่ไม่ใช่ตัวนั้นเห็นสกอตมวยตัวเปลี่ยนสตัวลงได้ก็แล้วเชิงเราลงได้เชิงเจ็บคนกำลังไรโดนแล้วไม่หัวเลยวัดกระตุ้มเนี่ยเว้นจูตีฟักไทยโดนเราเนี่ยมันหามันก็เรากระด้านหลังมั้งแต่ไซด์เจนั้นหลังเฉาจัดจัดละมอเตอร์การะลมเดือดด้วยแต่พอต้องหวยตัวตกแล้วช่วงหรือว่าเนี่ยเวลาตีเย็นให้กันหวยแล้วตอนนี้สวยเลยติดกับพวกที่เราเรื่องงานโม่เรื่องปังงานโม่แล้วยัง
reng chuang lo no pun kan khoral na sal tukati lai ringa ta han kan zo ram kong din mun chu ti hi la nia boi thla khom mai chuan ka bike khi kum khat le chan ve vel chu ka kol ve ta nge ka mu dan ti vel ta po wen chin ser tum tai la a tha ome kilometer hi sing khat kala tlan tling lo dewa sang sari le za sari bor ve servicing voi khata hian cheng sang khat zanga chung lampang hi to se na ngai tlang puya oil man te mo oil filter man te air filter te thak ang pe chon sen hem oil piana liter khat le chan ve oil man awang hen hau tak duang ranga oil thakan lo du ve thin bok nen mani khan oil ka le sang khat zaruk oil filter nen sang khat za sari chover ka senga en kol tak ki chu aron 5 nen chuanin ai nau tak le deuh laka petrol te po ei da deuh lek zok boka chak po chak ka kum khat le chan ve ya ka nei nu ka mu dan soi don tai la negative lampang soi ma sang o ka bai kan ni boka du thokin ka soi che thei ti mai la soi che vak da mai zo le to taka negative lampang suspension hi ka soi photo video ta pa so na hi ka ti ma lampang suspension le nung poi le tho mi ngor hin na lu tu ka mo heya hianin tlem chuan na lo thei deuh se ka ti ma le poi so na kong mam thapang ngai anga hian chuan a zia ma se hei tunang kong temo metal rod chalu tuk lo anga hian tlan hian mi hi a ngor det tet me ne ten mi thap ka ti mai ka soi tiam lo nung suspension te pe chu niam ber dot tu ka ta preload hi mo niam ber da ka tu ma se hian phur thina nu pui fan out ne khang vel wang khan niam ber da chu thut thia niam soi box sia ka te niam ber dot tu ka ta hei po hi ka tu ai chuan in upper chu ran da te ulak thin a so hi soi thiam dan ron chung ril hi fan thata mo ka wang khan a so na ka te kong te na du pian ma lampang poi ni tho oil hi hei aya pan deuh lek hi mang chin ron te chu ka try chi lo ka tiang ka terang tu po ka ti man lo ka hei ni deuh zal hi ni vak lo na so thang et tu ko mo han tlan chak pui chuan a nu mang rang pian tlan chak thei pian bo ka adventure bike ka ti lo chuan ngam phei dang chuan in tlan pui viau thei turang chi khan ya chu a plus point ni ve da thunga ka thian pa pu jem sap bike po khan ni ve deuh thawa ma se din dina an thian pa tho 250 adventure le chana 250 adventure nei kha an bike ka khal chin ve to a so da ni nang lo ta dan suspension hi mo ma lampang hi ka soyang deuh khan hei ni deuh za lang chi deuh khan ni ha dam la tuk so na la tuk ko so ha dam tap chu ni chi a chuang lo na suspension travel te po a thui lo ma se pu jem san na kan bike a hian in a so dan hi a ha dam tatin ka ria chu kan bike model ho hi a suspension setup hi a dang lam deuh lak nge an oil man da dang lam deuh lak nge ti rin le na ka nei da deuh lak ka experiment kwal chi lo wa chuan a chain interpret te chu KTM 3 ti mai lo KTM mai chon om nge ya han pot pon la rei lo te a interpret le nga ka chu KTM character pa ngai ve sim da pot mai la KTM nei chong khang kha nei der tura ngai to bro kan pota rei lo te a dul le nga la interpret a chin a swing up te se a chu wang te po chu ni mai thai a chuan body sound hi ka nei tlat me ka bai khian hei ti lai bora hian he ti lai para hi chuan sound ni chu om du a ma se ka siam tha to ma se a he chunga hian in enge moni ri hi om tla mani khan ka thiat dara ka her nget veka a re chuan ka hria ma se tuna hin om le to enge chan ka hrelo ri deuh rum mo tron mel deuh ri hi om chat chuan in a kil na neu hi a tui ek tu phian boka ei poi ka en kol dan zir lo nge chu ka hrelo a kit na ko the chi hi a tui ek mai du mai ba ka hian te neu ho hi hair slip ol ro to ka mo an el ren sang chi deuh ra kan ni wang hian chu ka du khop lo na lai kan soi ve rim kan soi lang ma sa 250 ania 31 horsepower borvel te chuak ve a petrol te po hi han reuh chuan ei na ve reuh phia ka chu a tur reng ani pel bike chak te mo petrol he deuh nge thina ka chu tur ve renga ngai mi mai tur nia
chak na chuan petrol in a lo thei lo ma a handling tak ki chu anung khom mai kan sitting position vel ta he chu ha dama ma ni le nga han khal po hianin na them thum ka om lo tuk vak lo mong hi kham ve deuh lek thin ti mai lo chu zia khop mai adventure bike ania adventure bike nge ma chuan aluk sa po hi moi khopa hemi model kan lei lai kha chuan hemi adventure bike KTM adventure thar khala chuak lo wa khati hun lai kha chuan in thlan tur dang ka hrelo adventure bike ka chuan mo hemi ang class anga kha chuan look stream riwa chuan in adventure hemi 390 te mo 250 te hei thuka mo hi kan hu phak chin le mai theya khan om ka ti lo look si chu nice ve pa ngai vieu ni mà xe 250 hi in chia treo in a power pack chodan hi RPM sang du chi ne tuna an engine thar LC4C how engine he chu lemin a CC power pack chodan dang set to en te kala bel chiang vak na tuk lawa tuna mi how 250 mo ma sa ho te po hi RPM sang mo chi 5000 RPM noi lampang hi chu man tak na tuk lo chuai tlat zel có chung ở bên trong number 2 mình nó tụt tắm khó mà ấy number 1 tới bộ traffic chuan traffic sao mà trong chung cho chuan để engine tắc đã overpack chuột đàn tắc cái chỗ sports bike cả nhỉ xe lăng chuan gì đấy vâng RPM sao mùa lậu chuan in trong thể lậu đấy ông chỉ khan gì sẽ ăn khẩu đấy to ngay à cái này thì hiện cái nên là đắp sầu về mấy dễ là chọn trả cái tỷ lệ đâu bạc bốc cho headlight hi eng trả rồi phía na LED này là va bulb halogen bulb pang ai chỉ khám pang headlight tắc cái stock cả chọn eng chọc pol tắc này không sai sell lâu về có mấy mà sẽ team tắc tắc ang hay có car công giàn á chọn nan thì chọn in fog light cho cái vụ bel thấu ta mà sẽ eng chọc pang ai view chọn okay hi soi le tai la 1970 na nia ma 19 in san hunga hian 17 in san hungi one stock hi 130 ni ateng reng hiana a grip kha sina ka soi danga bike tlan sak thei ang reng phian sia 130 cho manga grip kha ka du thu sam lo teu hlaka man zo kha ulu to ka mo grip loss track khan tlan deuh hlek kong tlan tlan deuh hlek khan grip loss kha om teuh lek lek thina kha wang khan 140 Trampler ST zok 140 ka fu ta ka ton temin kon fi vela ta deuh lek thei chan chu grip kan mangkui thak thak lawa mangkui confident deuh lekin a chan thei ta ama lampang hi 100 ania chu zoom la tuk chu ni than lo ma se han tlan deuh lek chuan in kan mangkui mai a thowa mà sẽ grip loss khop khop ang chuan ma lampang tak chu la tlan lem lova an zia phiana 17 inch ka setup thowa 17 in chuan street tire ka vo thina ka mang rei deuh lek to bok net kong thatlan nan chuan dum ko ti zoka mà sẽ tuna mi 1917 hi nol puya chuan tuna mizoram khonga phei chuan mo a thapa ngai view kong chia pon nom tho kong chia lak mam te pop pop thei mo as kong chia tak tak a tlan hianin kong chia ngam le pian tho chuan apart hi in ang tho si hian KTM trim kami 390 adventure ran khan handlebar te po looks well engkimin ang si khan material le dawin ang chia lo to lenga handlebar ka ti koi khan ka le dona KTM hi tu zok keman te to set zoka se ka le ta chuang lo wa sang ka se suale mo ka se lo KTM adventure kami handlebar kha sang ni don ni in ka sia ka le ta lo wa pa ngai ka pang le ta thawa hei te hi atuna man stock hi a koi du reuh lutuk mani ka tuk khan ni kum Christmas event Christmas charity ride khan in ka tuwa
cắt tiệt cục kéo mà cắt tiệt khai rồi bắt khỏi hoa rồi ta khỏi mà hàng phiền à chuan hem bia foot dress foot pack holder hi ka lấy tổ bộ ka hết bộ hết chi này thì là tu thì ka ai năng chết chia mà sẽ xiêm là mình tiêu được là vì năng là chi này thì dọc cái chỗ tấu lẹ chọn dọc bốc cái lấy lẹ chú vợ chú này tu thì là chi này thì hi part quality là vì năng là về đâu hết trên đang ở bộ hết là như vậy thầy chuan ka phật lấy đâu nó bạc chú rong hi paint thì một cái tiêm sim mà trong phần này anh rong quality anh paint quality hi cha khóc mấy mi ta po hi side cover đây hi paint thì mà cha lúc tục clear hin cáp sáng nghe soi tiêm lâu âm thì mà rong quality cha tắc này anh alloy rong ta po hi cha mà nó trong tôi điều khâu ta po lâu này về tao chỉ na anh alloy rong hi company dang mo ne la en kop chuan in thlau thei kop mai quality an rong ka an al thei a fak na point ani chu le na soi pol noi ani chu ru ma ka no me kong chapa ngai tlan par chu nom le to view mai se ka nung jang kham trep mai ka ban vei lampang hi ka tar le ka dara he ka ban han in fo na lai mani trong khan na deuh tla ta mut po hin ka tel thangam lo ngam ji ka lo sei sirin vei lampang hi ka tel thangam chat lo na chat che nge chan ka shelo ka mut thiam lam hin deuh ro le nga la nge om ji ka mi lo mai dam tha du le lo thui deuh la kan right po cha om view na ma se ke ma hi ka in soi sel ne ne mo ka zuam chia lo đâu đó next Friday hi Independence Day nia Independence Day is right day nia right ve ngai tu rangai la plan te po kan siama adventure oh no adventure ho ti la ke man ni thin bi kan ni chu 250 oh kan right ang ko te tha kan tam chuan thì lại công hệ rủi thế này cả rủi to má nè han Aron 5 khan xí lòng cần khan sấy to chân chuột đến chiang còn bùi ta ya han luộc bor lòng sầu lụt tục rồi riêng cả ra team box xí mà rồi chạm lại phải chân rồi thầy ra tụi này thì lại công hệ số với chạm phạm cái đồ chuyện nè adventure bike thì lại kan hmu thei china cho nên cái tiệm adventure park hi han thằng vóc tôi cái sẽ xuống lầu tôi na chuan thar khom le to thar ka chalo da thaphat tai la kan lei lai anga bo khan mo adventure bike sim manga khan han thằng tur dang ka sẽ xuống lầu ra cái tiệm lầu hi chu mo made in hianin alien riau ro thak mo kwal du lo deuh turang ngày ngót chỉ khá niệm lo nè sẽ rong về đâu được con thế mà phải xây điều đồ view na tàn pui về thấy cái tục ở ngắm tan chuan 70 nó có setup nó phải cái cho nên là tàn thấy cái tục Aron 5 trong ngày xuân cái này Aron 5 khá char thì na cái subscriber mà sản làm bằng cái cho nên chỉ là Aron 5 trong cái bull trần mo Aron 5 V3 trong cái bull trầnเนี่ยส่วน V3 จอยน์มอ V4 ที่ชาวเลยเป็นสัญชาติกันเนี่ย YouTube ปฏิมาจังปุ๊บได้ตัวนั้นAron 5กันในตัวAron 5 V2 แต่เอาเป็นว่าคันAron 5ที่จะเก็บมาเห็นแบบเงียบแบบเดียวก็จะเรื่องแต่พอAron 5ฟังก็มี subscribe แต่เราเอ็นชินแต่พอน้ำติดก็เสียนี่ request แต่พอทำชินมาเสียกันไรตาเนี่ยไงตัวเฮียนี่Aron 5ก็ไรเร่งมอตัวนั้นกันไรต่างจีhan tur te tak tak Aron 5 ring wa han ti he to boi thang na chin a tam lu to ka a thei tho a thei chu ma se thian te ai kan boi fal do lak thina tu wangin adventure bike ka han in let vele te ka kan ita Aron 5 i khal lai lo chong kan pe ta lo ti te poi nom ti ka sia a sela lo in ha dam le to lak box inen mo
adventure bike zok khi ka khal ta deuh char zok a ron fa zok kan la kol thawa kan na hian la kol la ma se ka right pui pe tam meu lo kong tha hei speed riding te kan ti to na ni chuan in ka la pe thawa ma se khang kha nge ati reng thei jong lawa hun right na hun kan nei chuan in khatiang ti lawa hei mun dang han explore kha chak zok le nuam lo ti na zok hi le na wangin thui vak lo chak deuh he ka tlan hi ka ti ta lu tuk lawa chung vai wang chuan ni a ron sa kha te mem na chan chawa kami adventure bike KTM adventure bike thar zok ka han soi le taila thakop maya om ve khop maya ko lo ni mi lawa se han le do ni la hei hi salanga nga sal don chuan aman hi lo taniam le doi to mo ni nga a thar man kha lo to ve le to tho bok si len in sen le cheu kha ngai do na kha wang khan hotel chung si in hei en khal char char singa that chung chu ma pina sia deuh la khuna an la thak ve thei ma na adventure ka chu thar ka ot ve khop mai 390X zok kha 390X plus car num le to le tang hala kha changkang chi kha ka ot ve khop mai o thua chuan chat tha video tura ka ngai kha chu ka la khal mi lo ka thu sin to ka la khal mi lo ka chu suspension travel ta param thui shat to a vel wang khan om ve video thì hang ka bike review ownership long term ownership review ang đâu rồi tới té cho khó khăn gì đâu mấy xe ra trộm này soi kim lầu view nga soi tua ta tắm tắc tới qua lo măng overall là doan a cha cái view mày thì khăn gì ấy